Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini ban ka hadia. Dia ngamut ban set jenta no ada kaneka wangsa. Jadi ibang bahade ke pulung bah. Dia dekat tin jongi tingi ong ka wang mo ya kane. Dia la dei pi ong ka wang sneu bah saya kamen mo. Dia ngan pun khoi shwa ya kaneka wang mo. Dia akan dia ngan pen isa dia mo. Nang ta ngan sa ber ya kaneka ketung saya pei. Pi ang ketung ayu mo gane ngi te daga ketin jong ngi tengi ang ga ketung wa khle mo nama gane ga ketung ga khle bun jai te na kata ga daw nga ji tang ya gane ban ber ha gane ga wang mo te ngan pu khoi shwa ya gane ga wang le ne ban ot shwa mo ya ga wang shwa ban shet sa ya pe ha do pukut mo ot shwa ya gane ga wang mo ngam kho ra nama ba nga la de sai em nga ot tang kum le hi tang kum tu Namar bagan ni shet ya shet kumnete baka snap ot ngam ot brit ha nga ot bahe ma kene ka ngala khlu pa ma ti ngan ai sin don une puyat hang ne puyat une hang ne namar ba nga jai tu ban taliat dei ngala thit da ginger paste ma hang ne nga anu garlic paste namar ba nga jai tu ti ban taliat nang tangan ai ne so kan tang ka tu ma ngim la ban ya dan sat ti ai sin don bat ka nega ayu senrai tang kendiat mo senrai te hang ne hi ngan ai no gane go wang mo ap ha do bada thanam le ne ha do bada tui bha ga mo ngin sia am ti sendan ngan tak shwa ga ne ga jing tap ngin ya am mo ha do bada I ka to ga wang aban bere ne ga ktung ngan sai shwa mo no shwa to tu la biang ngan ber no ya ga tung mo plesha ya ne ga jin tap mo la suwa ba te pi I ga la tui ba dei ya ne ga wang te hang ne hi ngan ber no ya ga ne ga tung mo mlu ru ngan ai no hang ne mo ni ga jing tap an haban tertak kumbas tan minit ai mo la long hi an ni ga jing tap mo ke kala piyo I la tertak bah de la thanam bah de la biang hi mo ban pen lip no ya ga gas tang kum to hi kene ga wang kala I mo te pila ya I bang ngeu bah saya comment saya persang ban set ngatip ba la bun hi ki ba la nang bah ban set te la ka jong ka jing set ka ya pher hi mo te ban ong ya gitu prolog jonga ti bala kersan hangas ngeu bah sedang kersan su ti gitu ki bempat de kersan ro ngeu bah onda pila yo I ya video jonga onda pila da pe ngeu bah sa kersan no mo te tang kum tahi ngan ong ya phi khoble shi bun khoble shi hajar ngo ya barok khoi te don bok ba phin ya don ka met ka phat ka bakoi ka bakhia ka badon kam tam mo ka jing koi jing khia
Te nang ta phin se kamai bha ha ka kamai ka kaji jong phima tang kum ta hi. Bye ngin sia sampat next video.